Pemirsa inuman tradisional loloh cemcem miwah paon penglipuran terdaftar utawi munggah dados kekayaan intelektual komunal ring Kementerian Hukum miwah HAM RI. Lianan punika wenten taler sawetara diri pelukis saking Bangli sani molihang hak cipta atas hasil karyanyane. Kepala Bidang Standarisasi Pemberdayaan dan Tertib Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli, Dewo Ayu Swantini Mausang, usulan inuman loloh cemcem miwah paon penglipuran kaunggahang dados kekayaan intelektual komunal difasilitasi di Sperindak Bangli. Kemenkumham RI taler sampun medalang surat pencatatan kekayaan intelektual komunal majeng makekali ekspresi budaya penglipuran inucap sawetara abulan sanilintang. Nanging antuk nyuk serahang surat pencatatan kekayaan intelektual komunal punike wau kemargiang ring tanggal 12 November sanilintang ring Tugu Pahlawan Penglipuran nemonin pikeling gugur nyani Kapten TNI Anak Agung Gede Mudite oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte. Pengusulan paon miwah loloh cemcem kaunggahang dados kekayaan intelektual komunal santukan anutin saking seselah ekspresi budaya ring penglipuran sane Kantun Raja Kelestariang. Lianan punika disperindak maduwe pikayunan antuk ngunggahang penglipuran dados tuladan proteksi kekayaan intelektual. Dewo Ayu Swantini ngaptiang ringkalah pungkuran sayan akeh krama Bangline sane naptarang ekspresi budaya wiadin hasil karyan nyane mangdesida molihang penyayuban hukum di Sperindak Bangli sayaga ngewantu tur nyokong hak kekayaan intelektual HKI ngelintangin inovasi si Pandu Haki. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.